La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, lagi udah Pak. Pak, gula manggata. Oh iya nak, asa sekolah iya nak. Engke, Pak. Saya nggak ajar apa bener nak. Mata agak bapak ria. Mata ti anak saya soleh ben alem. Karena cuma kaki harap na bapak nak. Engke, Pak. Itina kasamakan nak. Ayak sangun nak. Tina pakai sekolah Bapak orang tak andi nak. Tina tak usah ngabes sama anak-anak lain. Engke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Saboran na bapak nak. Bapak beningin tak terroma bunga kakek. Pada benar orang lain. Tapi bapak ring tak andi. Di, Iya tar. Allah rita adil di. Mak ngucap ada iya kaki tar. Saya nggak mau retap kaki yo. Murtad cedek ke jadi. Benih murtad. Iya jadi ya. Apa mak ngucap Allah tak adil kaki? Ayo bukti dengan pungkan dedi. Pungkan raja. Tapi buana kene. Coba abaskan semangka. Pungkan kene. Buana raja. Anda adil. Coba pikir bi kaki. Iya tar. Bener kaki. Apa tar? Tahu di. Buan kan pungkan ya keker. Sebenarnya kayak elong cek sakit. Mak minar tar. Cek ring kaki wah ngucap Allah tak adil apa tar? Iya di. Injak mesti Allah adil di. Mak ada iya tar. Ya iya deh. Mumpas buan akan bungkan daripada buan semangka. Benih rukun elong seminar. Bagi bendak cedek pak. Demak kacung ya. Mata ada datang. Selalu ya londem. Mon pas saya capo ojen. Kita pas tak kok sakit karo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dong. Engke Pak. Bapak ger-bekeran dong. Takut kakek coba ojen. Pak, Apa dong? gula semakin gak senang Pak. Insya Allah sekejap lulus. Gula menabi lulus mundur ke Pak. Pulang sekanjaan mundur situ aja Pak. Artinya apa Pak? Iya nak, kakek mundur ke bapak. Alhamdulillah, tikal gue lagi ada Pak. Dan tos ke lu nak. Bapak tadi cukup. Ajak ngambil ruang tahu kita datang. Oke Pak. Tahu. Tahu. Arah. Arah apa sebedan Bang Tahur? Paling rosak dah. Arah apa sebedan ya kana? Mata ongke. Rusak apa nah dari? Arah apa sebedan Bang? Tak tahu ya, lek tak ongke. Mari Bang, isodok kah? Iya lek, nyaman lek. Tak langkong sempurna lek, minta tolong lek. Iya Bang. Maju Bang, Odi Bang. Oke. Gas Bang, gas Bang, gas Bang. Gas Bang, gas Bang, gas. Gas Bang. Gas Bang. Ayo Bang. Oh. Asal hitung Bang. Hitung boleh. Ayam pak kita ongko. Jauh kaki Bang. Taruh karuan nunggu. Coba hitung kaki Bang. Iya lek. Kelangkong lek. Enggak Abang Tahur. Tak kalah aku orang calon DVR. Agak ruwet di. Tinggal merelong tolongi. Ku tak asa kelangkong di jauh. Start kejere. Tahu tempe. Bang, tahu bang. Ada tahu na Bang, kada tempe na. Iba ada pakai tempe bang. Oke. Situng apa dua Bang? Situng bang. Tandi besar. Derman om, kakek tak bini boleh no. Ni seranan no ada sana hakin no. Tahu bang. Kok tak mikir dia?
Jadi mikir patok phơi nom, ro tak kira di boleh. Mungkin kaki bini ya, mayu apa boleh janda. Mari bedai tempen jadi baju bang. Cuma nak kau tak janda boy. Siap sen. Kelangkong nom. Ya Allah ya Rabbi, abdinna kabulana ajunan sirajatusah, sapora aki sirajatusah abdinna, ben orang sapo dua abdinna, parengi abdinna kasabaran, di dalam ajalana aki odi ialam tunyah ya Allah, ya Allah, ya Rahman, nyon kebelasi abdinna, pakebang aki abdinna, kaangkui memuntuk putran abdinna ya Allah. Abdinna kencek teronah memonduk ke putra abdinna ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pulang kok jangan telepon kakak ya. Orang ke masalah kacung ya. Oh iya nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le, tujuh le. Beda apa le? Ada kak. Engkau kunjungan tromo tangan. Dia emak kakek le. Tak ada emak agak. Ayah engkau lagi sagean. Membas komat teh. Siapa sih latih tangan? Dua pekon tagak ke jadi le. Mun urusan odi ben mati urusan Allah. Mun tak benci tak mati engkau gak ada. Iya engkau tahu kak. Tangan harus setia kelas 6. Insya Allah tahun setia lulus. Beri ngebala ke engkau. Mana barang lulus jangan tak mau ke gua. Saya ngangkut minta tolong kak. Mun kok mate. Saya nggak tangan nak untuk kaki ya. Apa pun tagak ke jadi le. Injak ongkuan kak. Engkau mau taruh tangan lah ya. Iya le iya. Jelek jigu lagi mari. Mak dulu ambil sampai romot roan anda. Cong, Fikri, Cong,
Fikri. Bapak, Pak, 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 anak apa sampean Pak? Pak, anak apa sampean Pak? Ini lagi dulu Pak. Ya bapak tak harap pada pindah kaki sabar. Iya Pak, iya Pak. Aku mendapat orang ke baton lip pecom. Bapak mon mate akan nangguan baton lip ya. Ini lagi dulu Pak. Kaki montuk bener com. Bapak dia aja susah. Cuman kaki sih bisa nyelamatin bapak jumbo dia jodoh Allah. Iya Pak. Bapak dah tak kuat dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, ini lagi udah Pak. Pak, ini lagi udah Pak. Pak, ini lagi udah Pak. Mai jom mulai jom. Untuk menenangkan Bapak. Mai jom mulai jom. Untuk menenangkan Bapak. Tina berapa jom. Mai mulai mai. Enak mulai. Mai mulai jom. Kaki makin nangis sehari ndak. Baban kaki tak kira di boleh. Sebenarnya manusia aku bakal mati. Engkau ban kaki kalau pun terus kiri. Bapan kaki tak bunga muruk di tangis. Tapi bapan kaki bunga. Pun kaki bisa ngaji dan bisa doa lagi. Ayo mulai nih. Ayo mulai.
Maga anan jigo ya di. Jong, demak jong. Pola nom. Anak almarhum jigo kaki jong. Iki nom. Prik wis Tar, Tar. Ya jong, pesango. Tina bagi segoni. Bantu aki boleh kok ya. Mantaran tulis oke. Bermantaran tulis adik bini. Upon tau sa nom. Ja galak. Cenolaan sedekah orang. O nom. Iya jong. Iya kan semangat toko lambat sa sekolah. Tar, Iya deh. njek nih serenak kana tapi ya. Kini gini letin akhir yang tuan. Tak iya deh. Tak tega ngebesaki. Iya Tar. Iki yang beceran di menjadi perhatian. Batolik. Iya deh. Undi batolik apa kun yang kepanan tibi. Alhamdulillah ba, kuliah paling lulus. Alhamdulillah. Kok nerok bunga jong. Le setia gake. Nampunakan wasita babaan. Mun kaki lulus kelas 6. Bi babaan kaki seroma muduk. Udah mah kaki siap. Engki ba, kuliah siap ba. Le mun kaki le siap. Kaki kemarin amir ke babaan ya. Nyelase. Ngaji ke babaan. Mari aku antar ke ustad ngambil lagi kaki. Engki ba. Ya sampai ijazah bah makan ke babaan ya. Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sesuai wasiat Bapak, Manabi kuliah lulus kelas 6 gula munduka. Gula makin ami Pak karena laku gula berangkata. Doa ki gula Pak
melitetina kana sesole ben alim. Mendisa helamadaki Bapak kemudian ya jumlah Allah. Ada alen fikrinya, ada pepontuk dina, ada pepolong ban kaki. Engki saya bah, mereka gula pada barengnya. Saya nggak pernah kaki, pepender aja, ya berdeka alu dina. Maju langsung daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Tore, masuk. Ya Tore lagi. Aku tuh perlu apa Kak Dito? Engki terus memuduk ponakan kan itu. Oh, engki. Kak di mering sepon mata angin tibi. Sobung ring sepon kantos tadi. Pasal 3 nomor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanto manabi yatim gratis hari ya sering biaya gedung kanto Pak. Jadi nak Kak Dinto sobung pungutan biaya penapa Kak Dinto? Aba ampun Ustaz. Boleh siap biaya. Kak Dinto ampun pasrah aki dan tergula. Benih wasiat aki dan tergula Ustaz. Kitikal Pak. Sampean nangkung biaya daerah sareng kebutuhan benarin saos. Karena manabi sahriya sareng uang gedung kan itu ampun ditanggung dari podok. Ngereng formulir timen, lasterin nikah, acabis ke kiai, meliater sareng tatu pikir. Oh ingki. Ngereng Pak, acabis dimin ke kiai. Ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Abdin Ahmad Kak Dinto. Beda apa? Beda tamu ya Kak Dinto. Oh iya masuk. Sampeyan Mbak. Eki. Ya tahu lagi. Eki. Talan kau mengemborag ya. Ustad, keboleh ke santri masuk. Tamu serong lagi naik. Thank you ya. Ketina apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya ya. Masa kenapa makin gak sah? Ki bakun gitu dimin gak sah. Masa mentel kan tuh. Ngereng bahaya atur yang Mbak. Eki ya. Ini jong. Yang paring. Eki ya. Alhamdulillah. Beda apa Mbak? So, bung yakin terus memontu kemenakan kak itu. Oh iya Mbak. Demer yang tuan Mbak.
ke Malaysia ya. Punten tak ke Malaysia Kak Dinto Kiai. Ring sepon subung umur. Timin segi odi Kak Dinto wasiat aki dak ten gula. Menabi lulus kelas 6 bakon mementu dari kecil. Jadi makin serap tine pasar aki ini dak kaju nang Kak Dinto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kesalatinin setia iba. Engki Kiai. Saya kakek pak ikhlas salatinin penahakan harinya. Engki Kiai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bis sabab wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Sengko ben orang saalatin nak anak yatim dia. Pada ben ria. Rasulullah apa ring isaroh toncuk tuting ben toncuk tengah. Teti mun kake ikhlas alatinin penahakan ria. Insyaallah teti keselamatan enah itunya ben akhirat. Amin. Manteren Kak Dinto Kiai. Habis pematur Kak Dinto Kiai. Iya. Nyuwun paring aing to kok tak pernah Kak Dinto. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya Jong inem Jong. Oleh burukan Kiai Jong. Artinya nyon cukup Kiai kata. Oh iya. Anu penahakan aja ya. Pasrah aki ka Ustadz Ahmad. Segala sedenak. Engki. Tikel boleh langsung Kiai. Oh iya. Ya. Lah tak usah. Tonton. Tak usah. Nyereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.